Dobrodošli u Mobilni Shopov video pregled modela Nokia Asha 501. Ovo je dual SIM verzija telefona i ovaj model se na tržištu pojavio u junu 2013. godine. Sadržina paketa ovog modela uključuje naravno telefon i bateriju, uputstva za upotrebu, slušalice i punjač. Kao što smo rekli, u pitanju je dual SIM uređaj. Ovo je model koji funkcioniše sa micro SIM karticama. Jedna od tih kartica je hot swappable, odnosno može se menjati i bez gašenja telefona, što je jedna zgodna stvar. I ima opciju za proširivanje memorije microSD karticom do 32 GB. Što se same izrade ovog modela tiče, ona je dosta interesantna, u pitanju je, baš što se dimenzija tiče, jedan dosta mali telefon. Pomalo i sa ovom bojom deluje, izrazili bi se kao da je dečiji telefon, ali to ne umanjuje kvalitet izrade ovog telefona. U pitanju je plastika, ali sam zadnji oklopac ovog modela kao i displej su dobro zaštićeni i definitivno je reč o jednom prilično kompaktnom uređaju. Baterija s kojom je ovaj model opremljen je litijum-ionska baterija. To je baterija od 1200 mAh i ona je zamenjiva. Sa prednje strane ovog modela nalazi se fizički taster za back, odnosno povratak u prethodni meni. Displej ovog modela je troinčni TFT displej koji podržava multitouch. Odmah se vidi kod ovog modela nedostatak pomoćne kamere za video pozive. Nije ni veliko iznenađenje s obzirom da je reč o telefonu, dual SIM telefonu neke početne klase, tako da i što se samog displeja tiče i što se ostalih karakteristika tiče, ovo je definitivno telefon za osobe koji nisu pretjerano zahtevni korisnici, nego im treba jedan jednostavan uređaj koji je izdržljiv i koji naravno ima tu dual SIM opciju. Sa desne strane uređaja smešten je taster za paljenje, gašenje, odnosno uključavanje i zaključavanje telefona, taster za pojačavanje i stišavanje zvuka. Inače, zvuk kod ovog telefona je zaista kvalitetan. Ulaz za slušalice, to je 3,5 mm jack, ulaz za punjač. Sa zadnje strane ovog modela nalazi se, ovo je samo jedan od tastera pomoću kojeg se skida zadnji poklopac telefona. Kao što smo rekli, u pitanju je jedna dosta debela i kruta plastika za razliku od nekih modernijih uređaja koji imaju sasvim tanke i elastične poklopce. Tu je litijum-ionska baterija, rekli smo 1200 mAh i glavna kamera ovog modela od 3.15 megapiksela koja pravi slike koje su u skladu, definitivno u skladu sa klasom samog modela. To je to što se tiče hardverskih tastera na ovom modelu. Ovaj model funkcioniše sa Asha softverskom platformom, to je 1.0 platforma. Što se tiče aplikacija, relativno je, da se tako izrazimo, oskudan, ali tu su neke osnovne aplikacije, podrške društvenim mrežama, izuzetno dobra podrška kodecima, znači playeri, MP3, MP4 playeri ovog modela podržavaju mnoge formate. Tako da, s te strane možemo opet reći da je ovo jedan izuzetno jednostavan telefon, jednostavan za upotrebu, bez nekih pretjeranih, komplikovanih aplikacija. Pretraživač kod ovog modela funkcioniše solidno, opet u skladu sa njegovim kapacitetima. Ovaj model posjeduje 64 MB RAM memorije kao i 128 MB interne memorije. Ova memorija je dovoljna za neke osnovne aplikacije, ali naravno ovaj model posjeduje i opciju za proširivanje memorije, tako da skladištenje podataka i
nije neki problem. Kod ovog modela se definitivno može zapaziti, znači ukoliko je reč o nekim zamerkama, definitivno se može zapaziti niska rezolucija displeja, što nije neobično za telefone ove klase. Sama kamera modela ima fiksirani fokus, znači nedostatak autofokusa, ali s druge strane pozitivna strana ovog modela je naravno njegova dual SIM podrška. Inače obe kartice ovog modela podržavaju samo 2G, znači bez podrške za 3G. To je dobra kodek podrška, Wi-Fi konekcija, hot swappable, zamenjiva dual SIM kartica, sekundarna dual SIM kartica, proširivanje memorije, tako da možemo reći da je reč o jednom prilično kompletnom uređaju, jednostavnom ali kompletnom, koja služi svojoj svrsi i nameni. Ovaj model kao i mnoge druge možete pogledati i kupiti na našoj web stranici www.mobilnishop.com.